uwitwa Mamadou Sy ni rutahizamu w'ikipe ya APR Football Club. Uyu munyamauritania rero akaba yatangiye gukora imyitozo ku giti cye ku ruhande yihariye ari kumwe n'umutoza kugira ngo barebe ko yagaruka muri forme nyuma yo gusoza faze ari adahagaze neza cyane aho yatsinze ibitego bibiri gusa. Nyuma hakavugwa amakuru ko ashobora gusohoka muri ikipe akerekeza muri Macedonia, ariko ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club bukamuganiza bukamubwira ko akwiye gukora cyane ahubwo kugira ngo muri faze raturu bazamukoreshe nka rutahizamu nimero ya kabiri nyuma yuko bamaze kuba bagura undi rutahizamu yitwa Djibril Sheikh Ouattara. Mamadou Sy rero akaba yatangiye iyo myitozo kugira ngo agaruke muri forume. Ni umwe mu bakinnyi bakunzwe n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club benshi cyane. Ubwo rero yatangiye gukora cyane kugira ngo arebe ko yagaruka muri rusange. Niba ukunda Mamadou Sy ukaba ushaka ko yagaruka, andika muri comment ngo nagaruke vuba, hanyuma wikwe no kuduha follow.